Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, aguli ken agtal na kayon. Taerugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Julio ken ti datdatlag a sapatos na. Pasig adaan dagiti arwatan ni Julio. Tati kanayon ngamin a maigatangan iti baro, ket ni Israel amanong na. High school ngamin ni Israel, ket ado ti kasapulan na iti eskwelaan da. Isu adagiti nagbasitan na ti an-anusan ni Julio nga usaran akas kuma iti sapatos. Iti maysa nga aldaw ket Julio, umay ka man ditoy. Apay manong. Kahit mo ti baro a sapatos, saan ka di? Una. Oh, baro da itoy. Oh, Ha? Kunak man no baro. ingkatangan nak ni nanang iti baro a sapatos ko. Isungaytad kun kan kada ito'y daan na sapatos ko. Kukuamon. Ha? Matuktuklap matan ti dapan na. Agreklamo ka pa lang. Mabalin pa da ita. Classmates, hitaan nyo jay sapatos ni Julio oh. Matuktuklap jay dapan na. Ako nga pa iso. Nagdanay. Kan, kasladakkel pa'y kan kwa na. Sapatos samot ni Manong na. Ala, Marco, nakauy-uyaw ka mat. Hoy, nasaktan ni Janice. Apay, gayem mo ka din ni Julio. Ha? Wan, gayam ko. Apay. Kitaam namin jay sapatos na. Panawan kayo manlaangan. Janice, buyakan to iti contest iti narayan. Makikontesak. Saan? Diyak kayat? Di uray man pa'y sikat ti kalaingan iti track and field. Oh, Julio, nakatugaw ka matlat taditan. Umay kan ata mapantayo ag klasen. Mabain ako na sumrak, Janice. Taapay. Amok akinat katawaan dak itay da Marco. Baybay aman ida. Maumadan tulat ta. Pudnumat ngamin adaan da ito'y sapatos ko. Intad laang da ito'y ni manong ko. Umay kakit din. Ha? Apa yan nagado ti tattao ijay oval? Adda ka no contest iti track and field. Makisali ni Marco. Ngam, jak mapan agbuya no ni Marco tumat laang ti mapan kubuyaan. Ha? Mapanak to agbuya. Mahilig akmat nga agtaray. Kaya't ko ti agbalin akapartakan nga agtaray. Anya, agpagpagatang ka manen iti baro abag mo? Unay kan Israel. Linawas kan sameten nga agpagatang iti gamit mo, anak ko. Italang mat ngagpagatang ak itibag ko. Ang mayat pa'y matay tabag mo. Kaano laang aginatang taday ta? Saan dak nga ron nga igatangan? Saan pa'y ita? Takagat-gatang talaang deta sapatos mo ang nagngina. Ni ading mo maten at igatangan ta, anak ko. Isumanen. Anya nga isumanan. Isu ngamin ti paborito yung anak. Ay na, di ka kumagsao iti kasta. Taagpada kayo a paborito. Basta! Isu ti paborito yung anak. Saan dak akay kayat? Ay, una yan. Israel! Agsubli ka ditoy! Israel! Nanang! Julio, umay ka ditoy. Igatangan ka inton bigat iti sapatos mo. Ha? Uray saan pa'y laang, nanang? Apay asaan kat nadadaalan di sapatos mo? Igatangan nyo pa'y laang ni manong ko iti bag na. Mabalin mat ama panak ag-eskwela ang nakatsinelas. Unay kat anagsingpat ka nanak ko. Nakaanos ka nga ubing. Amam, nagbuyak iti contest iti narayan. Ha? Naglaing at talaga ni Marco. Isuma ng tinangabak. Maragsakan ka pa'y anang ibaga iti dayta. Di mo ka di amo ang idol ko ni Marco. Nga uray uyawan na ka. Uray na uyaw ni Marco.
Nalaing mat nga agtaray. Wen angam nakalaslas tugmat. Nagaduti kaapan na iji pagadalan. Partakam kit diti magna tapno makaawid tan. Ha? Janice, kitaam o. Ha? Pares a sapatos? Sino nga ta tinangibati dito igit ti kalsada? Ala amon. Umanay samat kan ka. Ala, amangan no sa pulan ti akin kukwa. Saan? Imbel lang da siguro daytan. Alaam kit din, talabaam. Kat usaram inton bigat. Julio, umay kantamangan tayon. Umuna kayon, nanang. Apay. Ni, anya day talablaba, manak ko. Daytoy sapatos anapidot ko. Ay sus, amangan no adakin ko kwa. No adamang bigbig, itad ko, nanang. Umanay kanyak daytoy a sapatos ah. Huh? Kan naglagan nga ipagna. Nalagda siguro daytoy. Huh? Mapana ko nag-eskwela. Nanang, mapana ko nag-eskwela. Oh, jebalon mo, inalamon. Wan, nanang. Dayta ka di ibagbagam anapidot mo a sapatos? Wan, nanang. Nagmayat nga ipagna. Kasla ka barbaro pa'y ah. Linabaak ngamin, nanang. Ay, ala, ingka ag-eskwela nanak ko. Amangan numala daw ka. Apay nga taakasla sa anak ang mabanbanog. Gapo nga tatabaro alaba daytoy sapatos ko. Padasak man ti tumaray. Nagpartakak at tumaray. Kaslada magic daytoy sapatos ko ah. Tumarayak ama pa ni Jeskulaan tapno makadano na kadagos. Daytan di sapatos ang napidot mo? Wan, Janice. Ala, bagbagay mo ah. Kaya't ko sumali ti pakontes iti tinarayan. Ni, apay akala ata na panunot mo dayta. Saan ka di anay bagak idikan ka, anay semak iti tinarayan? Kabailam nga abakan ni Marco? Wan kabaalak. Ha? Agbuya kanto nagkontes kami ka ni Marco. Ni, timurad ka ah. Anya tinaknakan mo? Klas, dungag kayo. Asino kada kayo timayat asumali iti track and field? Siyak ma'am. Kansyak, ma'am. O, ada ka di pa'y mayat asumali? Julio, sigurado ka kadi kayat mo ti sumali? Wan ma'am. Siyak ti makalaban mo. Kayat mo. Wan. Sige man nga rod. Kitaan tayo man no asino kada kayo ti mga bak? O ala, ilepas mo day ta assignment mo, tamaturog kan. Saan abalikin ni Manong mong Israel? Ta high schoolan. Nanang, amom ka di. Simali ak iti track and field ijeskulaan me. Anya? Nakisalip ka iti track and field? Ay na Israel, aping agsao ka iti kasta iti adim. Mayat kit di ata simali. Kaano ti kontesyo anak ko? Taumay da kantuman buyaan kinitatang mo. Into no umay alunis, nanang. Ibabayin mo lang datatang kananang ijay. Makataray ka ayamat. Ay na, saan mo adeng-denggen ti ibagbagati sa bali anak ko ah. Suportaran da ka iti dayta. Uy, Julio. Amom ka di. Si kalaang tinakaiturod ang nagboluntaryo. Amang kalaban kanyak iti tinarayan. Wan, amok. Amangan no di mo ammo. Nga amin asim malyak at tinarayan. Katsyak tinag-champion. Amok mat dayta. Kayat mo lahat ti lumaban? Wan adala ang kayat ko nga ipanaknak. Anya dayta? Akabaalak ti agbalin at champion, akas kang ka. Sige, tapno maibabain ka. Kat dayta ti pag-championam. Lalaingam Julio ah. May isa ka dagiti mang cheer kan ka. Agyamanak, Janice. Kayat ko talaga ti agbaligi. Wan, ammo
akabailam. Nanang, agawit tan. Ibabain na talang ni Julio. Ni, apeng ibagam tikas na. Naglaing maggaan jay kalaban na. Namin adun ang nag-champion day jay. Dituyak, aging gaamalpas ti kontes. Suportarak ti kapsat mo. Ha? Mang Rugin, Sige, Julio! Kapaalam day ta! Mga bakanak ko! kunakon kat. Karugrugi pa lang. Naudin ni Julio. Ay, Kababainan. sige, Julio! Partakam! Ha? Pimartak ni Julio. Ha? Nagpartak ni Julio! Dandan ni akon makadanon di finish line. Sige, partakampay Marco. Angam siya akong tinangabak. Siyak tinangabak. Yes! Kablawan da ka, Julio. Sika ti baro at champion iti track and field dito eskwelaan tayo. Agyaman nak, ma'am. Tsak lang pagarupon analaing kamot gayam ngagtaray. Idi pay laeng, ma'am. Nasaya at mat, tanadiscobrem day ta akabailam, Julio. Wan gayam, addan to manan sumaruno apaayayam tayo. Sumali kan to manan, wan? Wan, ma'am. Gold medal pay laang ti suot mo ita. Ngam inton sumaruno ang mga baka. Tropeyon ton ti maiyawid mo. Sapay ko, ma'am. Ay na, ipanpanakil da ka kinitatang mo, anak ko. Nabuya mi, ti kinapartak mo ngagtaray. Wan, nanang. Kaya't ko naragsak kayo kanitatang para kanyak. Para day jay lang. Nakachamba lang mat. Ay na, Israel, saan ka nga agsao itikas na, anak ko? Apay, saan ka kadian naragsak? Nga umunapay laang anak ikontesan ni ading mo kat nangabakan? Sika, kit di mat. Puro ka kontra kin ni ading mo. Julio, anak ko. Anya ti kayat mo agatangan me. Baro a sapatos? Anya? Sapatos? Siyak, didak pa yung gatangan iti bag ko. Ikatangan yun iti sapatos. Nanang, saanen? Addan da ito'y sapatos ko. Napidot mo laang dayta. Sa balilat tamat ano barbaro. Bayan yun. Jay kit di bag apagpagatan ko ti gatangan nyo. Saan nakasapulan ti barwa sapatos? Class, maragsakan amang iwaragawag kada kayo. Nag-champion manon ni Julio, iti may kadwa contest, anak isalipan na. Kablawan na ka, Julio. Agyamanak, Janice. Inabak na ni Marco. Isuan ni Julio itanti kabarbaro at champion tayo, iti track and field. Hey! Agasam day ta, Julio. Inabak mo ni Marco. Naglaing ka talaga. Tsambala ang dayta. Siyaklat ta ti kalaingan. Agulimag kan, Marco. Apay adi mo maawat ti panakaabak mo. Ma'am? Class, maminsan pa'y apalakpakan tayo ni Julio! Nalaing kan mabigbigbig iti dangadang ti track and field ni Julio Obing. Taimpakat na ti kabailan na iti panagtaray. Nakaamiris met ni Israel amanong na. Asaan gayam arumbeng nga isulatan ti mapagpaboran ng rona no iti material abanag. Kat nagbalinmat daytoy anasingpet ken manakaawat amanong ken kabsat ken ni Julio. Bueno Obing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga ar-aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.